Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakishnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jupelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpaubaje Main Step, adu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki menadu nyau senam seneng, ki samla, ya piru barok kilong kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal, but Khasi vocal. Kane ke music school ke Jupanya ki street performance bagi konsert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ni ke admission hakane music school. Tip ke bandai ni ke Khlaiñ, hakane election chit MDC banlong ke dekat Syakhi Terbar Khasi Hill Autonomous District Council ke HADC. Bakaladan ke jing itu nak kinong pik perman syapang ke jing job. Balai syu antar jong ki katto ke nengut ki Kyrteng ki balapau Kyrteng hadan ke jing tuat jingmut nak kiru syempang ki banagi konstituensi. Watla ke jing jit iki Kyrteng MDC na ki parti baper-per kentup iki Kyrteng Khlaiñ ke balalong hak arpitrik urempang arja absan. Kaba kinong pay perman kila batay ya kajing pau ki kato kane ki Kyrteng pat kumba ki payba kila ap kemilinti baga parti thamai ka Voice of the People Party VPP kanwanra ya kajing job sya ki babon ngut ki Kyrteng jongka penban kajing pay perman la batay banaga Ribhoi kan sarlut ka NPP wala kadon kajing yakun ha umsning ban umroy ka VPP kan pau ba hakiwi ki district KHS PDP ke pau ba hakisau konstituensi kata Hanong Stoin Motion Road Paryong bat Mokerwat ki Kyrteng Khlaiñ ro ki pau ba Hanong Kram Maulai Rambrai bat Laban bat KNC ke pau ha umsning Melim Mairang bat kato kane ki konstituensi kanong ba Shillong katba ka UDP ke pau ba Sora Shela Langren Mokerwat Mairang bat Jayau katba ka VPP pat ke pau Bun ba haki konstituensi ba pau ba jong ka NPP. Kaladon ru gajing keren balada ka VPP kan duna ki Kyrteng ban job pat kan omla ban bat yau lakam sensyar tekan yeso bat no hakaliang yatrai jung ka council kumjuru ki artli ki wei pat ki seng-seng partai kim syam lapau ha kathup ki nong pek perman kata ka BJP bat ka Khnam bat kumjuru ka TMC ka baklam penyeng Kyrteng ka palabu jingkli ya ki babon Bat kanai ke kubur, ke longtang ke kubur, ke ba ompat syai Tikna, ne ke balai syu antat. Henry Karisol ke ba Tikna, bat ke ba syai, at sapan benar, karap sotri urempang, arjabsan, ke bambut ke sengi ke balai syai, ke sengi ningkong.